Lawa-ke lamaphupho langu-16 labalulekile nezincazelo zawo. Yakudingeka ngathi ngaso sonke isikhathi uma uwaphupha ungawathathi kancane ngoba akusinoma ngabe ubani lowaphupha. Once waphupha lamaphupho lawo ufuna wathathe serious ngoba kukhona into ayichazako le deep le very serious. Bongeke umoya wasezulwini, umoya wokukhanya wehlisele lamaphupho lapho kuwe mangabe lamaphupho lawo lokujust nje liphupha uthi cha mina ngiyaphupha nje into engayinakanga le uyahlala. Number 1, kuphupha undiza. Mawuphupha undiza is something very rare. Kukancane umuntu akutshela ukuthi mina ngazi ngiphupha undiza. Once waphupha undiza, you have to take serious yourself. Wena umuntu ophupha ukuthi hayibo ngayiphupha undiza ngoba leyo nto leyo kuyimvela kancane ngoba isho lento i-transformation empilweni yakho, ukuphakama kwezinto nolushintsho. Umuntu onesiphiwo thize uyakhonjisa ukuthi one day uyoba umuntu oyophakama empilweni above your challenges, above any situation, noma lezo zimo oyobubhekane nazo. Wena njengamanje isithunya sakho siyakukhombisa ukuthi wena awusafanele ukuthi ube kulesi sigaba lokho, usufanele nokuba kulesi sigaba lesi, uyanyuka uyaphakama. Dream number 2, falling. Lapho uphupha uyawa. Isho kuthini lento lena? Isho ukuthi kukhona isimo ozobhekana naso esizokwehlisa thize esigabeni sento thize osuke uyenza, wena uzokwehla ushone phansi. Mase wehlile bese kwenzakalani? Bese uphelelwa amandla noma bese uphelelwa ngumdlandla noma bese uyajaba. After uphuphe uwa, usho ukuthi lento lena kukhona into ezokwehlakalela. Leyo nto leyo maybe ayizokuphatha kahle emoyeni, uyabo? Njengoba isithuya sesikuvezela lento leyo, sichaza ukuthi wena yithi ngalesi sikhathi lesi suyibona lento lena seyenzeka, yiba umuntu obese uba ready. Ngoba kwesinye isikhathi amaphupho athunyelelwa kwekuthi wena muntu ophuphile masubhekana nalesi simo ungabi nefear, ngoba livele imimoya iweapon lisebenzisa kakhulu kunqoba umuntu ukwesaba. Nakusuyagula suyasaba ukuthi vele ngizofa, vele nangempela sosuku uyafa. Kanti wena ngaphambi kokuba ugule ucale waboniswa uphupha uwa, okusho ukuthi khona isimo ozobhekana naso esingeke sibe mnandi ngoba phela into mayiwa ifike ishayeka phansi izwa buhlungu, sokuthona kukhona into ozobe sikubhekana nayo. Dream number 3, kuphupha ufa noma kuziphupha ufile, whereby you dream that ufile lapho. Isho ukuthini lento leyo? Isho ukuthi le nto leyo wena umuntu njengamanje lezinto lezi ebekade zenzeka esigabeni selemimoya seziyaguqulwa, lezinto seziyafa, wena usuzoqala kabusha. Kukhona into ebekade yenzeka la simeni sempilo yakho, lento nebosolo ungakhona ukuyinqoba noma ke bosolo ungenawo amandla okuyinqoba. Njengamanje sophupha wenzani? Uyafa. Kunemehluko ke kuphupha bantu abafile nomuntu lo wafa nekuziphupha wena ufile. Ngikhuluma lana ngomuntu othi ngiziphuphe mina ngifile. Ureke leyo nto leyo ukuthi uyiphuphe. Mawuyiphupha lena ithathe very serious ngoba kukancane uthola ukuthi umuntu uziphupha ufile. Akusinoma ngabe ngibani uziphupha afika. Wayibona le nto leyo iyakhuluma le nto yasona i-aligner ini i-greatness yakho, i-destiny yakho enhle. Solo iyakukhombisa ukuthi wena ungazithathi ngale ndlela oyithatha ngayo ngoba wena umuntu lodalelwe ukuphila ihlobo thize lesigaba. Dream number 4, being chased. Uphupha bayakugijimisa, kunezimo ezikunyonyobelako lapho, noma kunezinkulumo noma kunema-spells akhulunywako phezu kwesimo segama lakho. Kunezinto lapho ezigijimisiswako, lezinto zithunyelwe zithi azibheke kuzibani ziyokwenza into le nje. Wena lapho kwenzakalani? Sophupha uyagijima noma kunento lekumele ngabe uyayi-accepta leyo ubizo thize. Maybe kumele ube umfundisi, maybe kumele ube isangoma, maybe kumele ube inyanga, maybe kumele ube lento bayiyona.
kodwa manje lento lena wena uthi mine angeke ngize ngiyenze lento leyo. Emva kwalapho soyaphupha, nalamaphupho akhona ahlukile. Kwesinye isikhathi uphupha ugijima eduze nolwandle, kwesinye isikhathi uphupha ugijima entabeni, kwesinye isikhathi uphupha ugijima emgwaqweni. Nale mgwaqo ihlukile, i-gravel, sometimes i-tar road. Konke lokho kunema meanings akhona, kungani kube kanjalo. Dream number 5, whereby uphupha unqunu, uphupha unaked. Yabo, kusuka lapho kukhona into ezovela ngawe, kodwa lento lena ibese iba nesigaba mangabe uzoziphupha unqunu phakathi kwabantu. Mawusuzuphupha unqunu phakathi kwabantu, kusho ukuthi lapho sekukhona into ezothi maseyenzeka lapha kuwe, bese wena uzizwa sewumuntu ongazuthi manje lento le bekungafanele abantu bayibone, noma lento le bekungafanele abantu bayizwe. Lento lena seyiphenduka seyiphenduka iba yihlazo, noma ke kukhona into ozoyizwa engazuku ukuphatha kahle, kodwa manje lento lena isondelene nawe. Dream number 6, lapho uzithola uphupha ulahlekile, uhamba endaweni lapho ungazazi ukuthi ukuphi. You are dreaming, you are lost. Uyahamba awuzazi ukuthi ukuphi, uze uyafika esigabeni sokuthi hayi ngilahlekile ke la engikhona khona. Isho ukuthi lento leyo, isho ukuthi wena kunezinto okumele ngabe u-operator ngaphansi kwazo, noma kunezinto okumele ngabe uzenza ngendlela lethize, kodwa manje awunayo i-guidance kahle le prosper kahle, lehamba ngaleyo ndlela leyo, le properly ngaleyo ndlela ke leqondile ukuthi cha izinto zakho kumele ngabe zihamba ke ngale ndlela le. Okushothi manje wena uyalahleka, kukhona isigaba sekuthi ngabe u-operator kanje, kodwa manje lokho akwenzeke ke ngaleyo ndlela le. Kukhona into odinga ukuyazi, noma ke into odinga ukuyifunda, kodwa manje awazi ukuthi wenza kanjani ukuze lezo zinto lezo zenzeke ngaleyo ndlela. Dream number 7, kuphupha ilanga. Kurare ukuthi umuntu avuke ekuseni athi mina ngumuntu engithemba ngathi mangilele ngaphupha ilanga. Ukuphupha ilanga urepresenta ukukhanya lokunemandla kakhulu, irepresenta i-energy.